Kenya Guang. Iwe fokun pan kira nim ngeni mesi chan fitikit fokun pa kristoni kot pokete sapan tori eren igere. Iwe ache kristoni rof fiti ache program pipen apesa life. Seri noite host iwe ira opere neronga Maverick poketen ifa Alex iwe vi moninga semonare eren igere. Iwe akoman sipotoro na acha program si pwe kesemoten ko fiti ke meri figeni ekis moten yatek sa yatek kristo ko tren erani kirei wa te gor kesemoten ke pwe moni em program no erani kirei tira to ngunu mongun mi fen pe puisero sukuna kapas emoni Maverick pare moni emoni ye ya te gor nante sises amen amen iwe akomanat si pwe eirat kapase si pwe popoteri on ewe kapase eis kit si se ewe sinare ewe week. Era pwe e kapase era pwe si asire pwe ewe rani sabat ira ewe efisuan rani menni e rani sabat. Ika ewe annuk nam paruari a fosun sabat te menni era ran sabat te. Okay, good question. Mamaratsi bukan sabu-sabura periweri ki kapaseis ngai bukan aku pan eti pan fefire ye me baru busabus yeri yevi chichi aspu busaureng bugun usun me da fera basapun ike abu expecteri brother Alex ni esegan nom ne firas bukiten meigan osuk menan erian ye bukati gor potete ike osekan moset obukapan if I were pan 50 kichak era kapaseis ammerats kiri sogeri god parren even never rana kapaseis ea whatever ewe rean sabat ana kapaseis era meni rean era rean sabat. So okay, let's sibue nangri puger exodus sapurrue wekisin waru geri egon me exodus rue irai fakun akapotete exodus rue wekisin waru ngeri iwe ye me tapasa ko po timuni ewe rean sabat poko pinini ono rean ko pakangang oferi o mangang mensin ngewe fisuan rean ewe rean sabat fan iten ngang yo samon mira brap kot ko sa feri ot angang non sapuen ereno man muen ereno fefin sap nom chon angang muen erechon angang fefin sapano man ewe chon ekisme non nom urukum kare perum pun non ururen ngang yo samon mira brap wa feri rang me feri fan pan matau me
meilisin minä ornor. Ngalo le fisuan reani wa sese. Ie minne wa efeoti o reani sabat o epini. Amen. Mariti ko. So, Evangelyn, ei wakisi kiannean yari ike kiannean yari kits. Iwe rage sipue tsetseberi. Reani sabat pu sipue epini. Remember to keep the Sabbath day holy. 6 days or red o bagang non. Yan naro efisu red o sa bagang non. Iwe men not cheke wikisir sa kurage o readin sabat. Sereri ewe efisu en red. Ewe readin sabat irawe efisu red non a week. That's the 7th day in a week. So irabet miutia sipakum establishiri busipo wewe ti fagani. Pun ewe readin sabat nge ira ewe efisu red non a week. Iwa afat. Usuchak para non pugetchenesis no por kota po butawe feriang na ferifan babasawan not. Norawe oruwe ren iwa kota feri mare sakobade mar pachorok para rabas. Iwe norawe efisuwe ren. Kota asus iwe a efeyetu be biri ewe ren. Norawe efisuwe ren iwe kota asus non. Definition. The meaning of the word Sabbath means rest. I get it? Ewer. Asus. Iwe serio pugetchenesis geri Exodus ike menaro Old Testament sia sirei pun ewe ren Sabbath sereri ewe efisu ren. So the next question, ifan era ren Sabbath. Ike menni reire kewe ren ewe efisu ren. Iraila kapasesi te ipo eis pokiten ngami me merita nge ikat pari serin fen oru ringat ira pataiwa. Me ore wokusin ko potong ngeni ipo poso sera fatet. Menni era efisu ren mi afat nan paipen. Iwe kiriso. Sipue satu rietsu. Pamyabut ngeri ko to busip pare marikits. But that's the next obvious question. Sa sire ipurewe efisu ren ira eurari sabat. Ike was eurari sabat ira we efisu ren. Ngeben nire de ke ren. Esa sipure ita ira eurari sabat. Men nire de ke ren. Yone sarin fen ru urgaterware ru amor ri fen. Men nire de ke fisu teteni ira eurari sabat. Iwe kits me di kits me sirei rarin and Jesus mero me and Jesus maro sefen. Iwe sipo satu di negeri kat fitu wagisi not paiben. Pues sipo katon tetenin ekra ren. Meni resi saberon not. Pa meni resi sabaro sefer den not. Pun men non urusere wa Old Testament esa bara reni kits ike ewa sabat sereri Monday. Ika Tuesday. Thursday, Saturday or Sunday. Pwetagara efisu wan. Etsigara efisu ren. Yere challenge nyeri kits so regiri gerei. Buri merom during Bible times. Parit tori gerei atson susereri. Nu borre po county karren. Iwere se bari usus merewei ACR Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Maybe si orte tenir county ren. Pan eke teke Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Iwe bara mira foto ke itere ke ren. Si buja kare si buja iki saga agora buri sari new safari ti periweri kapasis. Buja kawe rere Thursday, Thursday efeito seri itere wa god ita tor. Tor ewe god me thunder. God of lightning. Thursday. Me gera ya Thursday efeito veya. Iwe
se pusa per example a Saturday. A Saturday we fit to baseri tere kyo krika ti da Saturn. Iwe yira e tagri be a ren. Saturday. Saturn's day. Ida nyara we go der krikita Saturn. Era ren. Nyeberom biblical times ese baro reki eat. So si borong reki fitu wokisit. Buka patti kor ngoru Pwipwi soring ikia buren mi fitigits. Waras life get off Facebook. Go wat fitigits me su giro paiben pusi bue. Pusi patsi chi fern. Eot si buka me aporosa ngeot sro pusi su gi ner paiben Iwan nako si borong pugen Mark sabun egon meribu wakisin fake meru geri fake me fisu. Mark egon merimu fake meru ngeri Fake me fisu. Fake me fisu. Yei me tapasa. Iwe eoreanin ommon. Wewen eorean memore eoreanin Sabbath. Iwe nukkilarun eorean. Joseph seri armetia. Iye mereilewa muiten sawapung mi itefeira. Apon osikusuki waren ewa muin koot. Afetoren Pilatus fan putsukkulen netipan waatingor seman somen sises. Ja Pilatus weitifingen ni nuberarong po sises afen mero. Titi ewe mera person fiu o ai siriere sises afen mero. Iwe lupen arong seri ewe mera person fiu po sises afen mero. Muita somen sises ngeri Joseph. Iwe Joseph fen meriä te moaku mi poteput oa murinne. Age tiwe some seri on ewe rapages. Feritigeri ewe moaku bi poteput oa peyaseri nore peyas mi fer non ajau. Murin sokopernato e fa mi watte oa piringeri mesen ewe peyas. Iwe Maria Magdalene me Maria inen Joseph rakila yara peyaseri ye some sisesoe. Okay. Iwe era etseke ererigits me ideta turun rawati irisisi sewe seri ewe irapige se patori nekuri ore reari ramon ewe Sabbath ewe reari ramon pore fitto reari Sabbath iwe ida patara wati irisisi seri ewe irapiges iwe ra waron nari neri ewe bina fet peyas ya ro peyas irisisi sewe so okay Abochu ki wagisinor eki ekubuge e sasik sakura. Paibe ere gitsige e orari ramon ida ren rawati irisin sisis me warewe irapiges pokite orari sabat e pore pobude. Wow. Iwe follow along. Kasi whatsin kabuyan niari Mark saburagon moru pobude waru gisiri Mark sabun egon moru ya. Wesin eoreanin Sabbath, Maria Magdalene, Maria inen James, me sanomi rak kamero pokkus porpo fenna o epiti somean sisesewe. Iwe nesosori titin ewen reanin week, nupona karatöte, rafenoren ewe peyas. Okay. Ideteran sisesa bara usefennorike eran rafenonnon? Eran ewen reanon ewe week. Ewe reari nore ewe week. First day of the week. Yeah. Okay. Yes. Si wekis naga seferi wete sakura Paiberai tigeri kitsinge rawati irisin sisese warawi rapiges narawe reari ammon. Pokitera rapakare reari saban. Iwe rara susuro. Urumai reari rewe ewin ren not a week. So first day of the week. Iwe yere kapasay si puwaw refirats. Kits meri si kits misirei. Iret rearin ewe mero. Mewe maro se fer en sises. Ewe rearin mero en sises ese riret. Friday or Good Friday. Exactly. Good Friday. So Good Friday ira rear sises e veron non. Iwe according eri ewe nuketa sus. Ewe rearin sabat follows Good Friday. Which day follows Good Friday? Saturday. Saturday follows Good Friday, which means the Sabbath falls where? On Saturday. Iwe Sunday orang-orang wamet paibera aitigeri gits
our first day of the week. So, relatsik si bukan backup seven, iwa sa niwiri di severo kapasis, many read, read is sabat, sereri. Iwe readin sabat, sereri, ewe fisu ren, ye ewe fisu ren, ira, and sereri Saturday. Sunday is the first day of the week. Net, paror met ko para pasaro. Me tomo koe okusin ikai puretek wau rapusin. Ika boe sen nom noir papir ngeratek makketi porapa pusin. Ewa safena neri erapal nuk sapun riwa be urigat okusin niwe me riwa ni poro sapun porosen sise sabera erapoe. Ewe ren sise sabera non ewe ren mwen ewe sabat. Iwe sawe timeto kera. Sabat tapotomurin iwe. Nge ifaira ren mwere ren sabat Friday Good Friday iwe para porosa ra eko fefin ra amonete kore pokus iwe ra sesen non iwe ren sabat iwe pan wokus chance upon egon meti woksin irik meu aro rapure kupi pete paachok arape ren sabat pore popute pore kudorin ewe ren omorika ewe Good Friday iwe rape pokiten ra atapora kewe sobere poeti pokiten ewe reanin ewe siapa te poro tangi ewe rean mi fokun pin ewe rean mi pin amak not chance upon ewe meti wo sitri irik me we you ask ko isa ngai watsek menna pange papusin Amen. You know, good thought. Me it's sibugame I guess jorats time sati me share karbu po ira buta siara be pai bera pasa por me ia tsu busi kura na pai be esa seri pusinat esa pusi merets okay iwe sato ni mot ngerien orun kapases era no po sia fitisises men nonneng no fanson waroto e botuen or popuri nonneng good question kiriso tapur ngoro yeran ke porwato era kapases o busara tibisatsi sikatogeri tresiruk ni kirisur ram na kapasis. Okay. Iwe sibuka sugiro spai ben yeri mati sabu rueberu. Wakisin rueberu yet ngeri irik. Mati sabu rueberu Mati sabu rueberu wakisin rueberu yet ngeri irik. Iwe buka parin fight turuk yet Pwipwi soreng. Gan mi fitigiti ko sa wachen makyeti wan ifa nanom na chet tarbe. Eke wakisi pogo pusin niwiriti nariwop iwa ka para neari. Iwa yeme tapesa matu sapur rueberu wakisirerik. Rueberigat ngeri. Rueberigat omusara. Iwe rapo punu pone kewe sotup. Rapo marau sefer. Rapo wewe ngeri kotsoneng. Resop pupuri. Kusa wasi kewa puputewan wakisi rueberigat. Rueberigat. Iwa ye. Nonchok ren. Ekot satasi rafet torensises irate kobeniki puaramas resap merau sefer sedimero. Iurapesa sinse Moses arapo ere even muen amero ngesop or neun mewan puriwan. Puire muen epo fokkun puriwani efefin. Puepo or neun fan iten murmurin puirwe mimero. Aor fiben Pwipwi minom nefirat. Ewo muen niti a puriwani even fefin. Ngedupuer amero ese or neun. Ieu surari kiti puriwan ngeri puiriwe. Ieu sunchok apart fish ngeri ewe eruaberin me ewe erimerin tori ewe efiberin. Ngero sepuran ewe fefin a panmero. Ieu dan ewe reanin nupore ko sotup repure merau sefen. Ieu bere repure puriwari ewe fefin pun ir me feben rafen pupuri ngeri. Iwe sise sa periwari. Emi awafok kun men pun o sopsire mekkere ko tarupo miipin mean koot maraman. Iwe yebe tapasa. Punnu pone koe miibel ika ko sotup repo marau sefen. Repo wewe geri ko tsonneng resop tion pupuri. Ngeusun marau seferin sotup o sop mo anneani o. Aperancek. Kiriso. Awacek wakisiri ke. Punnu pone ko sotup repo marau sefen. Repo wewe geri ko tsonneng. Resap pupuru. Amen. Now, si pwe kari ki spek up non e wakisit, si pura nagari yakara rei sirisisa se kapasis. Satu si. Eko satu si reseruku narawe marau sefen.
Iwe ira pata ra ite kia king rapwe sari ke chunu be ke si se. Pura pa kator ke be te puere. Ike rage oh rabo puru. Iwe ke repure confused. Men iwe ben ni der. Ewe ke ewe seguron. Iwe Ekkots reser gun naro bara se fet. Iwe rage ngeri si te kar ewe hardest question Si pure katora ke te posiri. Iwe rangeri rewar bara. Eben fefit. Purwerio manici. Vero. Sior muriburi. Ewe rambaru abatoro. Rabar puru ese boror muriburi. Ravero mero veri sirke Pwipwi pon mero fefit. Iwe noro fanso ni usefen. Mike bara usefen. Yun merir puruen ewe fefin. Mai dekari ewe kapasis kre chinu veri si se suon. Iwe si se saire ringe. Vi vet i paros. Pura vi också siri med göra på namnäng med göra sab. Pur si saire ringe. Nu buen ekvara masra bara se verre på det så surke och channe. Wow. Resap pupur. Men gör så på öseriga så gör jag vad kisit. Pun me side amani bete vad kisira passa. Okej. Ik kapasis färre sig kisit men naro bara se fan men nonnäng. In heaven Men nonnäng. Si se serrange esa por pupur. Pura så surke och channe. Iwe ira po ki go ngapota chakra rere nge menonne pata re point ira ora me ewit pogiten me lavet pa ibera pasa in heaven esabor esabor pupur si pue nenne se fan yeri fanson adam me nu buen sabor tipis nu buen metats me sin meitek murinna okay Genesis sabur ru kisin ruebeu yeri rueberueru. Iku pan eniani Kusekan mo Genesis sabun ru okusin ruebe yeri rueberueru. Ruebe ngari rueberueru. Iwe yeme ta apasa. Yemine kot e samon mira brap a pungati ot Meritso wan e warabas. Iwe nupura mer kota ang eau e fot sireren o apatangeri fituk lemon e okiras. Ngeseri sireren e warabas kot e samon mira prap afer e men fefin o awatoren. Iwe warabas apasa. Iye chi nge fituke. E poiteri Etian muen. Pun apop seri muen. Ye mineven muen e porikiti seban meiran o patsingeri puriwan. Nge koruemen rapure uriti chek eu. Amen. Met popusi niveriti e puketseneses pun si pakom nagari and kota original planning eri gicharabas. Okay, so kota furri Adam murira furri puruarata seri e fotstu reren Adam. Iwa taba nubora kura fefir iwa o we itom fefir ke för seri we ye bin neben mere posu seri iweri ram saban nubora patsigeri puruan porechek euchek iris so nubon metas me si michek to perfect everything was perfect es your tibis es your mero es your simon Ese orkeibu. Ese orkeibu fesere. Kot plan färdigt charabas. Warog pupuru non geriatske first parents narawatu rese war tipis. Everything was still perfect. So idarai poisi por nagari po mamara ese war tipis non not a Garden of Eden, not a tenni bien god. Mejorawe pupur. One very fun. Ira
first history non uset förifar kitsa epperue. Ewe pupuri ko te fisin no rewe. Ewer. Wat förifar. Iwe nor kewe goronuk which kits mirugu pun revoronnom fin natet. Siis sapasage mettas meirisi ruvafakkur karravatara. Ngesapmoge ekis titsikin mesen mak. Naran kapas pue marra. So, narkewe goronuk me yorrewere ko pue ennea sochis metawe. Iron mesabom. Iwe ikage kewe goronuk repueronnom fin natet gairiku meitaktioror mababe papa. Epo baror nau. Nge usesirike epor procreation. Usesirike epor nöröti. Irara sise fatwa baibere se kapasoar. Metsek sakura ekisasing baibere tigerikits. Pobior pupuriveram manara se ortibis. Ega pon menara kuogoronuk enko te aragesipue enne asoji siratsmusavat. Usun ennik nampak piuge egore wara kusap mocheri aiti puruen. Ennik egon. Puruere bare. Ikage pupanon nom tori non nege kara ennik meaning men nara fanson esap me or ifa Pupuri. Epor faithfulness ne file pupuru. Iwe ren atsipue niwe sefari dio main question. Esapor pupuru non neng. Esapor. Ira vet se pusira fadagrikis. Men non neng esapor pupuru. Nge men nara förufan surfer. Iwe kits mure guige pupuru repotsek pan tieti fagan. Me bunge. Me passer gavi valor me fio. Pira nga iwa pan ifa kristo champuren pero anaka pases puiwa pan ekis ifa wewe ti. Maritigot. Pokitere ra posibule tse kusune kanchon neng. Iwe se war pupuri non neng riri por chon ek kanchon neng iwe rechok me ifa sipue ra irche kumonga irche pupui. Ewer. Praise the Lord. Amen. Iwe achok minute ru ikaurigat. Muerat sipue patolong lanat break. Iwe sipue paruaten. Iwe rapue en kapases nam parugatera en sise sewe nomro 1 mi pupuri. Maar sapu ye författi batsem. Författi di batsem ira rawaro precises me pupuru. Wow. Sap mai wakisir mena paipen sipukura paiper apasa ngebior puru esises. Ngai butsek apasau kege gai boti ro bo fei ro wabi bu episode. O se watcher bukara busara stipisi kage sipugin na baraptegia. Ikago safe par tipi geri betsia apasa. John ekeniari ikekewe John so di batsebe förfar ranga sisesa pupuru. Redan negeri ewe sasing chugari ede berarabas. Uran negeri even merin no sises ko chakke me unnugeri sises ikabi yengeri sises. Iwe one mesen ewe chuga usun mesebe serbe fefi. Iwe me kiraya raranga negeri menara isasi me bar ngeri gitsinge ye ewe fefi puru sises. Unfortunately ewe chan area ewe chuga esen nom nara faso sises mi bara wa förfa. Esen nom. Iwe Holy Grail. Ewe kapasere Holy Grail. O sara. Kepi ewe kap. Ewe sisere gabi tu fichupue aisirige ewe kap repu unufagar panon. Iwe irara rabaseka pare rage itege ewe geri puruen sises ewe. Nidere rage puruen sises Mary Magdalene. Nye atsipu puret short our answer sises esepu puru. Sises esepu puru. Wow, so sen kita menon testament se face kira. Amen. Iwa so kita me iwa receive kapasesi. Iwe
E pore torias E fanso. pore toriats fanso rani kia pue ekis parwewe pusipo torien kapaseis I ka pue fen iraela kapaseis. Mi par kapasuan usun nge potsok arab riri figen ngeri kia po sosen afatafatet. Si pore wise fan muri rate break. Si pore toro geate break kuseboten 50 kits murin eubirit. Serie. God afirgude serijak nebobude. Sibagiri sogiri God severat samun Jesus Christ. Ura feya tugits non Christ. Rere feya tungun medicine raran nomne. God afirgits non Christ memmeran verifare sa office. Pues sibe bin o research memmen mesan. Efesos saburi begisin uriget ngeri ruere. Baiben ai digerigit usuren God echerigit Puafen firigit de memmeran verifare sa office. Pata Nagari Efesos saburi begisin nibu. Urabusera fatagerigit met pobu. Are norat chen afen afirigit. Pusibotorong non tetenin pusin neun renchan Jesus Christ. Pun yeu sun met a apa-apai netipan. Efesos saburi wigisin nibu. Iwe fokun pa Kristo tapu iwe. Sipure moteri iwe kapaseis nampa ruari. Okay. Ika ka awe sewe. Oh. Met Meipu. Kristo. Kristo bote sibukat segis. Partietje fillet kuare we. Ewer. Kristo refu porava ifa. Atse tu bude. Wana ku cakata para la. Okay. Siafen wa peruan merets pun sise kurado na pai bere. Seri ifa nuru seri we New Testament esse ore we kisiri erigits nge sises mi pupuru. Ekki we risiru atse karabas speculation atse karabas assessir garne rejek orang warar interpret diri gawe paiben. Nge main kit soring iwe mei fat ngerigits nge sises esse pupuru. Euteke gie siboja sibukan waru nefirats. Sises mayor puin merukut pusiri. Puit kei we baiben mi ban ererigitsi der. Kusebochen sibukan nagariet bukan Mark sabun oru we kisin urian. Mark bukan Mark sabun afite. Mark sabun oru we kisin urian. 63. Ya, buka patseken ni wuri geri gewi pui bisoreng. O sebochen pan makiete kewo kisin pun meyo so buka pusin ni wuri di norim wa ifa para neari pusin. Ie me tapasa Mark 6:3 erai fausun sabote wa chan kau neun Maria puin James Joseph Judas me Simeon I fausun fe finan ko resap nomret ie minne resap ediwa. Amen. Sises esse pupuru esse or puruan esse baror neun arewa na ferifan. Nyebiche kor puin me fefire sises. Aats nugu puin me fefire sises kewe esap me wan Mary. Pun me wan Joseph. Mi ore uitseat popun me wewen. Siare guge kot mi esi para upuen Mary ara sa tjön neudu mergu sises. Mete bu fis awewe tsake. Ike wage berbi pan neuri eben at mergun sises. Ngai wari ki ite resap firpan ifa petala sises ngarapan. Rabar pirigeri. Rapan pingeri ewe. Ewer. That's put it out sujaraba se. Negari en Peter me yewa rakura Moses me Abraham aro rabuageri sises. Peter John. Je bent een rabar sises. Oh,
Okay, beto esa puede perra por Elijah Elijah ve Moses ora re sabor out sabor A Peter metan Peter we avisen Peter wa is a force. Puri ai pure ferrati e bom Moses e Elijah. Katon. Repure papirigeri Moses me. Mira pokite rakura non mes ngeri meser repetisises. Ewer exactly. Rakura Moses me Elijah. Iwe no sis kyo chakkel. Ekki rewe. Nge po ifa sus kit ika po me or sises moan. Pusin Mary. Resa pure pa ferie rausu. Ita pata. Nge me karan nen kotsan kair me o so sen nom ngani sises. Nge ferie mo po kit mi ifa usun nge siseri ku me pa pera psa nge kit me chok chama kit me chok ifa osuk na raatse ki. Pokite sise aneari kapasen kota sibo so se siringa met Amen. Pun atuk napkani satuk rong seri arabas nge sise pusin. Ifa Aneari Amen. Meipu mesepung medra kiere. Ikemo bai pere buera ye evatchak ewa kota patirato. Ewa bue Messiah ikemo Christ. Nge setan mito guriara bue flippiri ikewe gebi baror murrin meri berukus sises. Ikewe bi or nøret merukur pas sises. Nge sises wa bera war vi repike setan mito guria borurung. Ewe erleber bui sises ewe are bue seri bara rabas bue pingeri. Amen. Iwe rapota kit siar guge sises ese pupur ese or murri sises ese baror puin me fefire sises me wan Mary me wan Finn Joseph pusi. Amen. Iwe ye sipure moteri kapas eis nampariwo. Era kose moten kopo awewe met wewe ne we pupuri sefe. Ari gusa skip Finn namparueri. Namparueri. Era po namparueri era sises e vera fani ten tipis me nom ngi fausun ren tipisin ikirei mi patero. All right. Kiri so tapur ngoruk Pwipwi so rekren eraro tia kapasis kapong herikep kia gerikits. So botsen si botsen fokura raga wan met pai pera pesae. Si bwe su gres pai ben ngeri karatia sapure wikisi rueru. Galatia sopun eu Wikisi rueru. Galatia sopun eu sopun eu wikisi rueru. Iwe ye me tapesa. Ye me tapesa Galatia sopun eu wikisi rueru ra Christ afangana manawan fan esingin arts tipiskara ren arts ennea society netipen arts code isebat Pwipwi angasakit seri e fan son mingau. Amen. Naku mut geri ye chek buchek nageri en Bible not false metrica. Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. Rasises iwa fagora marawan, feriden aats tibiskara. Pure pue togori ato rakitsga ato gichiu seri e feruen tibis. Seri e feruen tibis usunga reikere ye e tibis ye. Aragorong wan ewe aragorong wan tiben God me tiben Sabbat. Iwi aragorong wan me te e wakisisia eneari. Ese segera get tibisin nom. Yara aats tibis kara. Aats tibis. Ika fen aats tibis medis. Medicine. Amen. Praise the Lord. When and Jesus vera wari rapiges mi naf ngeri tibisis merom tibisis gerei pon tibisis nesor nar karren much. Yeah, there is a condition. Me or a condition. May tibis may musuro as long as we do this one thing. Kaya po si furry a thoughts.
Ewi so sabure ewe kisitiu. Iwe paraneri eh. Sawajen. Iwe ewin son sabun. Ewe kisitiu. Ewin son sabun mokusin tiu. Iwe ye met apara pesa. Ewin son sabun tiu erapa. Ngere siapa ere te arts tipis ngeri kot. I pwipwi te pon oferi minne apu. Musara arts tipis oni betikit seri arts pupungau medicine. Amen. Okay, we kisiri tigeri kisi sa fagora barawan feri te arts tipis kara. We wen medicine tipis. Medicine tipis. Esa motivora we. Amen. Okay. Era wagisi nore we son. Gere sona e tarabu sapure we sitiu era. Aresia puerate. Arts tipis. Wow. Iwe pue poruatan pon feri bin nebi pun pue obusara arts tipis. Idara kan disen ngeri git soling medisi de sepane filifit. Si puerata arts tipis. Puri gesi se puerata arts tipis. Iwe se togori age obusa arts tipis. We need to confess our sins to God. Confess your sins to the Lord. He is faithful and just. He will forgive us our sins. Iwe en megang wisat sibu tigori God. Kasi wasen God ien metu aferi. Wat tipisi gerai puri ien metu aferi. Ien metu apasa. Ien metu eki. Paibere arage sibu puerate ngeri God. Puer sibu set pueri. Ifausulats pueri ots metots. Iraren nom awe cheka ike gaiwa agos piseki we wara obara nori we utututututu otspang obatifat we wairero iwe ike pura po puerri watsaka irare bera no no fefen ngambi puerra usie irabet kote utse sibu set puerra puerri ngeri god era tipiske ferri ereri god Ngai botek pan ekis wate atsi botek pan ekis ekwane. Go ahead. Ik era ikame sibu ge si setek obusare ko tipiseri aroe akkomanare sebo fetto non nikrikina rabasngeri ferifari we tori ara vere we weninge sibu eravet we weninge ekochok tipiseri aro avere yo fenno non e fa so no we ekaracho ka musinga kids we esor no motar sibu yatek ne sibu chok pese ort me pe avere yo kids murin sabuti murin aro we ave iwe ina pata kot mi wosen tong puera pues medicine serats kotipis seri meram pan nore segan kiroki kakapan tipis katori pan usun cek meto ka Amen. puera tats tipis Amen. Mariti God. John 3:16 medisi kitsia siri puatik yusen kotoge kitsa ferifan afagora no wereben puri deiter arabas mirgui resapet manira ngerpueri para wasem. Amen. So kota fagora no arabas sises feriteria. Feriten medicine arabas. Amen. Esap cek ko arabas no. Ewan. Pabari kinja arabas siri gerei. Pari yakar arabas tapoto. Usun cek met para pesa. Ika kerong mengyungin kot angeri kits medicine. Amen. Iye cek fan soul fit esap ewetok fan soul fit esap usun esap fasun nare fan soul nare wera ikere cek fan soul fit. Amen. Kesiri ati saka kapas nge wakare kieki. Efeti ke ebeni ewato kapasis ngere repu feriten afen ngeri Christ maraware. Ewer. Iwe apan niburiti sefen marawar kue merom. Iwe ika po iye mete po keki. Iwe nge si ipot tuan mus tipisi. Eti wai. Nge metam ke moten ke ika irawe met ke moten ke po susen. Epituk kirangeri ebene are kapasis. Right. Met ke moten ke po epituk kirangeri.
ngai wachiri bo share ekis check up oras experience. Ngai chu rieben men. Ura siwiri tayan karwai ratarku. Wakar kutero. Nge mamari ka fir search one ra phone. Kekere ko komperi. Menni bukan nagerir pura siwiri tayan wai ratarku. Gabi yorwe mi ba kukur wa kekerir. Oh yera ba price. Wa ka seta toa wana neri. Wa getse me kukurar krataya. Okay kai pore ila chak wa sageri. Wa sero reru wa war waiwe. Wira to karos por siwiri taya. Nge ngai wa kar pusire ki wa patakot ke par wa itu iki. Patake wa itu iki. Pwipwi ifa siwiri ai taya iki ya. Met popur ke wa itu iki. No wa ro mera par to pwe pa siwiri ara taya. Iwe ai wa ka fen akaparoso go meo wediwe e wa ra pu butawe reri. Oh ngang yen me tu ka furry. Ngang usunge be feel proud of ekko marawen tipis a furry. Ngang nu bodo ka sok rai fabiri wa su seri we uara kis kami to ri rent room we wa ira kanut. Wow. Iwe wa ka kan sai wa ma. Ai du pigi popo met ko te tirai to iki yarer pu feri te aravas. Iwe wa ya te po te pari si ara pe mari iki. Iwe wa kunu gere wa arabasi wa kapasi siri wa pwipwi. Ko se wachiri po kapasi ngoru ya ko po busara ki apur ko po reti penga remete i bora ya sa feri tere bora bana teki. E wari wara ri bet. Wa amnu ki ke ko te pori wisse feri kere nge en mi bara wari kara sakun mara ko boe nonnomne. Oh, ai gu apa. Ngai se to gori po nomne nge mi sakun mara we. Wa ka okay. Iwe ai ri ye oh ngang mi siri pu me ngang mi ni tai po ayer sefen. Ngang mi ni tai po uso geri kot. Ya eke siwiri bara we pap ai bara wa semus ge wa wasitera yer. Okay. Iwa nge mi ora ye kapasi sur. Met. Farna kapasi sare. Iwa ri wara ri. Amnu ku ko te potogoro busara tibis. Ike apun wa ayer gerei. Wa pa cek tur sefen nesor. Wa para ayer nesor pa tur sefen the next day. Ike kami cek ayer tur. Amnu ku ko te potogoro busara tibis. We wa ya te ngeri ko te pai ti ngeri e wo kisina pai be. Iwe kiri so bure we so sa bure we setti we ka fere neari. Ida wo kisira ko ta chabato. Wa su gure we pai be wa ngere we ri wa ka se wo che ko pusira neari ara wo kisi. Nu bure we ri wa neari. Iwa kura makar ara ka para ta optipis ngeri ko. I e prefer wet mi bung e po poru ta pon. He is faithful and just. He will do what is right. He will forgive us our sins. Amen. Iwe nu bore wari wara awes menere o kisiri wa kapasi singiri betera o kisira apasa. Metera kapasen ko te apasa. E we ter a periodi gara ikapusi apara ta stipis ngiri ko. Iwe I e po busara stipis. Wa nyesa posapuran metera who is faithful, you or God? E wari wara pandeguru se ferio pai pera neari wa akurage pe pai pera rage he is faithful and just. Wow. God is faithful. Nye kitarabas. We are not faithful. Maybe. We are not faithful. God is the one faithful to us. Iyawa tirato sises po vera veritas. Naratse wat non not tibis. Amen. Iya kom togekis memoratse po togek God. Amen. Iwe wase iwe experience wa mari di God ren. Murirara wa. Kiriso mareti God. Amen. God mi nuguti. Kite siserikuti. Nge en God nuguti wichuk. Uti gits fansa. Amen. Tururo payata ila met God amen papa tieben. Nganu pore mele po tururo na fotiwe mi reti penga wi. Ewaro. Oh. Met. Proverbs Forget Proverbs
a righteous man falls 7 times. 7 times. Nge ewe mitibi se cek tururo. Nofot. Amen, amen. Iwe, si pupan, moterie nampa, kapases nampa ribu. Rako se moten kopo ewe, mietu ewe epupuri sefe. Oh, okay. Mietu ewe epupuri sefe. Okay. Naku se boragri mati sapun ruebe ribu. Mati sapun ruebe nibu. Ewe kisire ngeri egon merigat. Mokisin. Eu ngeri. Egon merigat. Upwe. Tiri? Ika rigat? Eu geri egon merigat. Oh, egon merigat. Ngai pwe iki sabu geri yerare watara kapasais pun me ora kewe kapasere pupuru surfer me parchama mana paipen. Ngai use siri ke apure po yebete kapasais wan ngai sipo chek saturi we. Perueri ngai ke apure se peri kese chek kapan ni wise feri do. Iwe ye me ta pasa matu support we beri mo kusin ngeri engon meriga tera. Na le fan son murindang mundang po we ngeri engon fe pun mi angai ner koram ofeno sori o moyan mi po polisefe. Ni ban merei ra tiporot. Ngeri man ra tibetsem. Ekobi tiporot rawe ner nam ngerese we alere ner koram. Ngekomi tibetsem rawe ner koram rapan uwe alere. Iwe wa moyan a polisefe ambang nefeto. Ye minne irmesin ra ayo sum omeir. Nge nuka pun awore kokke. Awore wa moyan a polisefe. Opo fenno sorry. Murine kofe pun mesin rapo ateo atire tune koram. Iwe komi tiporot raire komi tipatsem. O simutien no pongeri kem ekis seria mikkoarere. Punem keram repure kuroro. Nge komi tipatsem raperiorir. O musara eso fokko naf ngeri kemi me am. Opo fenno kabe avialere no sitoa. Ye mine kofe pun mi tiporot rafe no poro kabe ar arere. Ngarupon rafe no ewo moyana pupuri fe awar. Iwe kwe ni melfe pun mi monotera etire torong no lewo iwon kebe tipen pupuri. Murine wasa ma kebungera. Ka kesip. Nge murine kwe ni melfe pun rawar iwa ra kokke. Samon ko semoten. Suki ngani kem asam. Ewo moyan pupuri fe a periodir ennet ibu reni kebi. Iso fokkon sire kebi. Ye min no po mas. Pun opo sire non menni rean ikakkurok. Nein aramas epoe warnan. Amen. Okay. Ikabi yor no pen metarabwe maket ye wakisin mati sapur reberi wu wakisire geri agon meriat. Iwe wakisin mi kapaso surewe pupuru surfer. Iwe masewan nore pupuru surfer maybe yor wen me yor we fefin rabo puru fagat. Iwe bi yor kewe bridesmaid ya kewe charem wen. Iwer. Kewe agor fobun. Iwe men nore wakisin ewa chan pupuru ewa wen awe geri sises. Ewa fefin ewa sises epoe pupuru geri awe geri ewa wisefen. Ewa church. Iwe ekewe egon foburu rawe geri kicharabas. Kiri ekewe class irarabas. Me yorru kiri irarabas. Kewa arabas me tibis me kewa arabas me pum. Paipen me arrange kewa arabas me tiparot. Kewa di me fefin me tiparot. Me tipet. Kewa di me tipatsem. Amen. Iwe e pupuru surfer awe geri en sises we oruwen ni wisefan. Nupwen sises e pure ni wisefan iyewe wen ewe marure we pupuru. Iyewe barire we pupuru. Iwe puri wisefan pure pure agi puruan ewe wisefan. Ari ku kitsmi to ori kura nopu gere fiso sapun nibu. Fiso sapun nibu. Iwo par eneria. Kese wote fiso sapun nibu kisir reveribu. Fiso sapun nibu wo kisin ruebe fite? Rueberibu. Ruebe nibu. 25. Iwe yebe ta pasa emi mwenkara o poeteri puruebi usul Christ eteri muite fen o fangara maron fen itan. Amen. Okay. Pon area we pupuru e relationship ne fere pupuru
Ussun ewa relationship between Jesus me ewa wichefen. Ewa muitefel. Amen. Ewa wen awe geri Jesus. Ewa fefin awe geri ewa muichefen. Iwe Jesus ewa man ni ewa chara puru. Ewa fitta pura pagi puru arawe ewa muichefen. Iwe ewa puru surfer. Yewe puru surfer. Jesus Christ nu borari wichefen. Pura pagi nun arabas. Nun arabas mi we geri ewa wichefen mi ni beri birds. Ewa wichefen mi monote. Usura meta pon of John. Ipuya neri puya rete sampun riwa me ewo kusintiu. Mi wasen ferkirisyo pokiten. Ifa epuya fat pokiten kafen awewe yatu rela Jesus ewe wen ewe puringe ewe ifa fefin ira ewe muitefen. Yo si puya neri ben non pokon puya rete. Si puya neri non pokon puya rete non puya rete sapun ruomeru kusintiu era murin even mere nekko fimen sonne mi fen orre rekko fisu sepi mi uren ruomeru kusintiu era nge I ayreni ei ewe sonne ayreni son ko saferi okusintiu Kasaferi ngahemen esapuye riwe. Oi. Omusaro que se boten que pues mi ese masingeri. Oh sapun ye en tu anyone ngeri tiu Era murire ben merere kofi ben sonne mi ferorre kofi su sepi mi urre kofi su mutiran efeanga afettore wa pasa ko boetto ipu ekurango ewe fefin mi ebu puri sefe yei puriwen ewe namen koto. Amen. Wow. Nakun mayor wakisi ruebe barona wakisi. Mayore wakisi ruebe 21 verse 2. Ewer 21 verse 2 era pues iwa kina ewa terini mi pin ewa Jerusalem mi fe afetu mereng seri ko to amon te usure ben fe mi ebu puri se fe atorong non fotan po ebole ebu puri ngari puri wanawe. Amen. Wow. Amen. Oso sen wewet. Ewer mari tikot iwe kirisu chapur nguru keran Pwipwi ka watom na kapasis rere we puri sefe ewe puru sefe usun met pai perapasa pura we geri and Jesus ewe wisefen. Amen. Jesus ewe mari we puru ewe wisefen ikaron kot ko arabas ara we geri we wisefen midi beri birds punu po Jesus ewe wisefen iwe aro wisefen ewe wesen monote. Amen. Ewe we the pure church iwe irai ewe Jesus ewe ni wisefen pure poragi Jesus sap ni wisefen ikage aro wisefen ikage puru waro esap monnote. Esap monnote. Ngewe char puru evo war ikage puru waro we. Monnote. Amen. Usuntuk met chara pesa. Amen. So what's it pon share ke mi paror. Eso poiwa also sen wewe awaka wewe met pon apesa. Ara wewe turen muen ko potoge puru musuntuk Christ atoge ewe wisefen. Yo sa pora men noren pukon puerete. Yen pukon puerete usun nge ese por konna para basro puaneri. Nge hameret sipufen aneri pokiten. Nesa porari we mi fera fat poroserera. Ebu puri sefe ka era Jerusalem sefe me ewo mu sefe. Amen. Iwe airugu atori rets time fukun Kristo chapir sapoikit. Sense. We sipure pariatik siawa got mira panap no next kiri so wari tu kredi fason kerfege pipen ko so wat ek boe fe cheben me benem pat tu buru kem nari den sisi sa wa yatik me tu war. Amen. Yo Kristo kere panon no fiti kit pokiten me or no surat ke kapases irigat kapases se boperi
Fitikits next week, Thursday. Same time at 5 p.m. ngani 6 p.m. Kiriso kere panano.